Kinong penyak jong kamangga thiang Makdo Memorial Secondary School Nongnup Umpawin kabadon Hamaulas Nai Ripoy District kalapelong ya ke school sports kabalasdang ha ke khatnyau terik luber bat kut ha ke arpau terik ha ke bagi kena school gile shiminta de jing shit kabakra. Ya kini ke school lasdang de kur Makdo house nem arjar san tang de ki arpusan ngut ki kena school bat lai ngut kinong hikai. Menta kini ke school kalaroi bat kiu shaprang da kejingdon hadu sanspa arpusan ngut ki kena school nadu nursery hadu class 10. Kino hikai kidon minta khat nyau ngut. Ka school kalapha ele examen matrik minta la sans nem kenthi bat hadu minta kila pas lut barok. Ha ka sengis dang ye kini ke school sport subabu Joseph Makdo President ke Sengkur Makdo bat wei ni kinong stang ye kini ke school ulai ke jingkren priang ngobha ya barok ki belawan ban pensngan ye kini ke sengi. Ubak belas rembai ubalong kongsan bat ubak bawan Makdo ku musembut kongsan. Ha ke jingkren pli ubak belas rembai ulai ro ikinong penyak juga ni ke school ki bala penlong ya kum kini ke school sports ha ke sin ke bakhan riu. Ula kintu iki kena school ban i ke jing puli bat raikut ban pendep iki nambar ke jing start ke plela di kalawai bapernai ha ki babun ki liang jong ke jing embrio. Ula seneng iki kena school ban kiar na ke jing penshoy ha ki drok ha ki jing penbiet bam yo kam yo jam. Kay guest of honor Jongi. Lasius Rambai bat ipalok jungi ngapiang subha iprasa bawan Makdo kum kesafana baro kikini yang kakur Makdo ibran hangni kinong ikai bi ye jungi ibra simkhia ban pentelun yang nekang Kikmi kikpa kibai jongi ya kiba langba jongpi kikun jongpi kidon hangni bat pi ai mansim yaki ni priang sumhai pi agar resmi kasni kumangong kasi sa jingkan mau nama ni angnot bat kimilti kum kinohikai kum kikna school Kajing don jongpi se Blasius Rambai se bawan Makdo bahadir ni pelami nak ke school elek ni school plempep tidak sa jingkan mau baka school kan mau kinong hikai kan mau bat kum ka sponsoring badi jong Sengkur Makdo kan nyai kan mau bat perto kisni kibangwan nan ne sakma Snow na iwe na school umi na bun tamu na puli lighting of the flame ka yang na ka pen ka kini kata ka jing start jing yo jing pensyai but ka jing job jong ka jing syai ya ka jing dong mulai sebut
session mika salute. Flag bearer down the order Lisa Mashring. Flag bearer Emi Dahun Temu. Nagarpat ya kikmi kikpa pada kiwai kedua kisim mika salute. Man kinsubha bertaptin tajukin. Isamla King of Hakati Kapam King of Isyong Hapojel Nagadaw kata Kum Hina de Piong Hakati Kajuk Pamenta Omdon Kam Malay School Bam Yo Kakam Kajam Lara Himdon Kajing Staff Himla Banjen Yaga Business Ajong Nani Hakikam Private Haki Company Himla Menteri Menta Kapertei Iwat Degree Banbu hagi company lani bantrai kam lajong. Kajing start pimla bantit. Kajing start pimla bandi. Kajing start pinyo hi dalade bankit hadu kasih jingyap. Kajing start jong pila ban ai hagi bepa. Pin salong kin nong kai. Pin salong kin doktor. Pin salong kin engineer. Ha kajing puli putih ke jong pi. Ublay wa ai pi cipon kini kisap. Hidai ban nang ban don kam. Ya kasap ke telen jong pi. Sport, kadai ke sport, kadai ke kakot ke kia. Gino pe belan nak sport. Imran kam monlet simrawai agi hostel, agi klinik. Iya kajing kot jikia. Kinang mon tray bangta, kinang mon pulai bon putih. Kawai pidai ban burom, ya ublay, pidai ban bo ublay han banongkong hakmat jong pi. Ashwa be bin thia, shwa be bin bam, shwa be bin ki, bin bo ke jing luai. Pan no ublay. Kabor, pano boleh kecing stop. Ang katin, hubri uduna kecing stop, hublay bun kecing stop. Yang teng habagi pulay ke school, ni that, ni cujai pre, amdan man pulay, hagas ni final exam. Aga final exam, hibam jaklut. Hiduai no ublay ungla su penyerap pi. Hidai bantrai stam nado usnam nado upra January RTR hado Disember mapinyo bantrai mapinyo ban kai yala usok ke trai stam nyopi hidai ban minot hidai ban pendai piki homework mapinyo school amde ban susong that dan ke kawai ke kantin don kawai ke kantin hangi ki priu ngi seo dolat ong isayam ne wat judu jingerman tangan da pil perkhat balakut ublay un khawlat nagamenta jokhi wat judu jingerman ka jing pule puthi la pidan ka jingerman la pidan ka thong ublay un plilat ya fi iwei pai wei chenrang wat ganthai afin yo ya ka kam ka jam ka bobiang manpsa ya lagi kimi kikpa mat ya kikun jong pi ha chisen kesingi ka fi shor jong pi pidai ban bo ba khmatam bon gi ipa pule buti kitang sudah plus den kilai chonglok kilai akun haden kim ya kam ya jam ibobi iperkhat balai ngam pule susu ikimi kikpa nang ailat pidai gi kala shong ke kelas 10 tang pilanang ban perkhat kelas 10 kelas 8 kelas 7 pidai ban hikai hidai ban pun ikan nuksa kalau wai ko bapnai kumang
ten kisam la gilawe jong kasenong kisam la gilawe jong kebalang kisam la gilawe jong kari apa it kajonga ka jong phi dai ban husiar naga ka parthai ka jot ka mutulok dai ban tips ngi dai ban burom dai ban yak top chi top now wisdom opinion ya kata kathong ya kata jingang not kimi kikpa ya ka jingang not jika jongpi hiyo ki khun ki patip ski ki kimi kikpa hiyo thia man mit hiyo ki khun ki ba bom tip ski bom ki bom pongo ya lagi ki kikpa ki i berkat ka berthai ki kimi kikpa jongpi kin sa ring sti ring kho kim don dawa chu bandi la yo ki kimi ki khun ki patip ski ki patip man burom ki patip oblei ki kimi kikpa hiyo thia man mit baro jisnam hidai banang man burom hidai banang man tip ada video kimi kikpai bom nang man pulih putiro kimi kidai ke bang nak ki angnot hagan ka juk ka menta lari ngim don ka start mene binang mak mas pas hari India dan kam arli iktin dari binang ba khabrang mat ki hindi haga school chat ki penon kam subject English khasi mat hindi lagi ni kiktin lari ngidon hang step lajong ngila bang keren ngasi lari ngidon cabar jong step ngila bang keren hindi ngila bang keren English kini kikintin pinay bandon pinay ban tip Hagas ngi penuai gani ke school sports uba isne hinch em ke KHDC ulalong ukongsan bat uba kenjo rang tong kum sembut kongsan ulo ongkam mentoi bantai mot iki kmi ki pan da kilayap kat bah kapor bekidang kisha pet iben haki khun kikti tulai ro ya jingbet jingrenti abaro ki activities bakila pen iling ba gani ke school sports Walaupun pauru ke jingero iki kmi ki pa ki bela kershan borba ban penang pen start ela ki khun kikti Hakani ke sengi penuai ke school sports, la peliru ia ke kamera kelas berthamai bala Beijing lot da ke MP Local Area Development Scheme, now Dr. Ricky AJ Singkon bala klat no dangshan. Hakani ke school sports amtang ki kena ke belelek kai, Ricky kemiru ke lahir Syamadan ban Syimintah ke jingekop tan terlai, ke bala penyap bit ya barok ke bala saki ya ke jingklan jongki. Bat ya ki kimi ki kpa bat ya barok. Ba kata itu khana ka hikaya ngaipi. Ba kamen to ibang intaimat iki kimi ki kpa ki jungi ya kino hikai ki jungi onda kala thak no na kapathe bang intaimat iki kimi ki kpa ki mau iba remdor iba godor halum jingtap henry ka bangakwa monong kolong mangidong kamen taimat ya ki kimi ki kpa kat ba kedang i maha kapathe ba pinong kamen gongu ba gongu sneng iki kimi ki kpa ba gongu sneng ya kino hikai le ya kai go bhatam ka baki ki kwa na ka banta kalawe hi ke jompi ke jonga kata ke jitu khana ka ba kwa na du mane ban kren ha ga di sha ka numrei ka subject henry ka ba yo shi me ne kabuk se ar ban kren hakmat jompi ki hep ki bare ba ka jitu khana kisin ha ko ka por ladon away ka longing ba kita ki kimi ki kpa ki don tangu ai khun shinrang ki joki
kiri ite mensim hadu kata itu kun juki mana kapor ukpa baga kimi sisin sistem ki jolam melikai saki weipat kisnom ya gaban syam sangka ya kun juki hakaba kata ka kimi kadai ka bas niudur bat ka bomdon shu ka wei ka khmat keri ka pendap ka penbiang ya utau khun sendang memerui joka hadin bau kpa ulak hat na kapathe ka penang penstat ka tres tom na ka bentau khun henry kat banang mi kisngi kia utau khun udang se dang san bat ka jimpule ka jung uru ula he lasan lese ka longkum hakni ka snom ka bi ki jungi anda lopoi ki jimpule ka bakham saneng bakham salor kami kalapha no yo khun manipule sha ki khapsor bat ki school ki bakham he kajing don jung tau khna ya kata ka determination kajing kut jingmut udah pule sutom hadu ba dolong kum officer henry ka basusi kalong ba umkwa shu ban yo ir jong kimi umkwa shu ban wan salasnom namar ka di ka snom nung kandom bat ru ka kimi jungu ka di ka baduk bat ka bas niudur hadu kata kabom dong khmat henry ka kimi ha ka jingi jau khun ka kwa balik kendu yo jau khun ha man kiski paman ki por henry kam dam nat dolinti kam tip hiru pandai shakr ka jakasor ha ka wai kiski ha bala kendu yo wai rambasnong kalong rambasnong bi subhasa yalam minga kendu yo khun ubodon ha kata ka office ka behe ha ki ha po source henry ta rambasnong umsham la kentai ya ka ban yalam ya kata kimi nanong kendong ka kimi ka bas niudur bat ka long kimi ka baduk ka ba jenjar habala kiraya ha ko kala cha kata ka office ha ko wikiski anda lapoi ha kata ka jaga tau khun don sha kamra trikam ke jugu ha ka ba kita ki nongtre jugu ki don sabar jugu jingkhang bat haba shwa ban rum sha kamra ki don kamban ai ki banyo jingbit lemba kita ki nong up haba kilat pentip ya kita kinong up kiong ba sar imay jung pi don sabar jung jingkhang ikwa ban won kendu ipi ta khun ong kita kinong trei ong ta katemen ga bab sabar jung jingkhang kadai ga bathok ga syukur ngam shem don kimi ngam don shem ngam don kpasu be sisndon ya kata kalong kimi ga bawan ba kita kinong trei kilong emsa idai me jumpi kadai ke priu ke bam kadai ke long kimi ke bam la utau khun walen uang em ngam den kimi kata temen ke baap kadai ke bersuan thok pan syukur haba kita ke long trei ke mi sabar ke tu thik umbau tau officer ulong kimi ke yang pai tonut bat ke long irong ba shlong bayalam me ka hong yang elek no syai rengkat ki umat ki bejau ke mi na kata office ila elek no salasnam bat anda kelapoi hasnam kata kimi kala yang pai tonut hadu kata kaken mau ya jing trai sukom ke jongka na ka bantau khun kalen na de na mantau khun juga ban penang penstat kali trai sekilum kali trai lisa jannong bat kumta terter tang na ka banta ban penben Det har en step kommentar dengan dokumen frau audio komponen kelak korupsi yang konflik dari classroom mang yang middle school win komponen kajing sedang kelas menghapus di suah di late doktor di sekolah yang classroom hal kerten kami late doktor di sekolah MPB ini karena di classroom karena classroom school tentang lagi help dengan apa lagi pengendali pengendali saya mau bilang di event oleh langsung Terus
Oh, saya sisin. Kini kipdeng ay kamati. Ikuno. Perhame, lang biang. Pengkut atau penghap yang lama. Unyai gading ngapti kebejam. Dihadin kane ki kena wanom paniaki ngin sayo kanto kane kijing penbena nai principal.